Kansoko TV, uboroso bw'umugusi. Soko ni tariki ya moyo mutinyi wa gatano no mu mwaka bw'ikiri bubere 2025 no yomo no gosemira kwa na kwabere ko gutwara uburyeria borobya kegima nebiro binene ndito gukwarigania asemesa ya mangana mayato kumanye nare yabereka okorekana kura chingongo chonsi inyechense karansa oike elinde to sanga so wa monchenkuru kwa Kerubo Frida nigoto kubwatenera Barnabas Ondari Kelvin Mogoi myself na boygo Deborah Kerubo asoko ne kebona chibichane lyogira gwikira sole asinchira ya bene kondo mwanchi muri elia yango turanyara asinchira yoko ya chuta. We make history for the first time in 63 years of self-rule, a national celebration. Madaraka Day is being hosted here in Wajir. Omuyega bwogo chengera konyoro bosibora sense ya Kenya boikirani gwemeye county ya Wajir. Tafadhali tunaomba walimu wetu, ukiona kwamba kuna shida tuma mtoto aenda ongea na mzazi wake. Agoro kiyako boli kwa gosonsole mechandase chiskuru elio gotange bikole byo gosamba chiskuru. Bamenyi bensemo ya nanyuki gokorokorobekana elio koerera ubwoba bugwatika kuburoire bwa Ebola. Omuyega bw'entunda ya emerongo etano nomo ni tatu bugochinga litkoria Madaraka nigokorekana emiye county ya Wajir asigiti kya Wajir enere ntunda entanga ni kegima county yo kwarigania omuyega buno yo kurwa ense yanyorete obosibule bogwetenenera abari akorwa ase serikali nabo yokora chi county nigo baikirana asumuyego yo buna gutumenya umurikito Linet Nyambare. Omurai wense William Ruto nigo ara omuyega oyo Madaraka kurwa county ya Wajir ase atebire getambukiro kiae kyogochengera kurwa county eyo no kwenekya kera omo Kenya nari no busibore bwogochengera emeyega engabune yo gwanchereria gutayo. Today we make history for the first time in 63 years of self-rule, a national celebration. Madaraka Day is being hosted here in Wajir, in the heart of northern Kenya. Fellow citizens, on Madaraka Day in 1963, our freedom fighters did something consequential. They secured the transfer of political authority from colonial hands into African hands and into Kenyan hands. But self-rule was never simply about changing who holds power. It was about beginning the long but necessary journey of building a nation worthy of the sacrifices that secured its freedom. Ase enkwana yo murai wense nigo egereiro moroberi bwe serikali o bottom up oyo atebire okonyire gwikirania chi agenda chi serikali egati yabo kubwatekana no kuborwa kwa barimu asensemeyo serikali yarikire abarimu eribweyemo chimisano na batano na batatu asabande wetania chiribunye bagendrete na masomo. Yet we know that inclusion does not end with recognition.
It must be reflected in people's daily lives, in the education of their children, the health that they access, the opportunities available to their young people, and the roads they travel on. That is why the bottom-up economic transformation agenda was conceived not merely as an economic program, but as a deliberate strategy for inclusion. Chinga kiechecho Ruto nigaruro koboria gocha asaba menyi bense meyo kwerikia aso bonge na boigo gusira omoroberi bobwagachi bwechinyomba cherigorirense aseboigo akwaneire meroberi ya serikali yogusira abamenyi bense meyo netugo eribagenderere nobotugi bwabo. Of the 31.5 million Kenyans registered with the Social Health Authority, about 800,000 are residents of Wajir, Garissa, and Mandera counties, representing one of the most significant expansions of healthcare inclusion since independence. Yet for decades, pastoralism was regarded as one of Kenya's most valuable economic assets, while receiving limited support in animal health, markets, infrastructure, and financing. We are changing that through one of the most significant livestock restocking programs in recent years. We have distributed more than 52,000 sheep, goats, and cattle to over 10,000 households across 16 arid and semi-arid lands, helping families rebuild livestock wealth lost through drought and other shocks. Omugabana bwe kaunti ya Wajir Ahmed Abdullahi nigo airaribagerio na kumwakira omurai bwensembya asoko inyora kaunti eyo. Ngoripoteria Ensoko TV eretariane Linet Nyambane. Mugabana bwe kaunti ya Kisii Paul Simbarati nigo litkolia lero arabarai na boigabana inchi be kaunti ya Kisii kulichengera litkolia madaraka ase egetigia Kenyanya ebunge abo machoge bora bwe kaunti eyo okwa nachinga kiecho nigarati hagikeire bororo ebikoro byogosambwa chiskuru imense ya Kenya na goteba no kwirene magega chiseme na kogania abayibuli kokwanera abana babo igoro yobuya bukobeka amaskani ase chiskuru. Asense moyende nigo mokonyi womonogeri bwebunge ya Kisii Jacob Bagaka amereire kwagachwa kwegetuo gya Ebola imense ya Kenya. Mulikito Pethuel Machini na roboti rwa Sobime. Gavana ito Kisii County Paul Simbarati nabo mraweye sakupia. Omugabana bwe kaunti ya Kisii Moske Paul Simbarati ni ultikarero arabarai onabiga menyi me kaunti ya Kisii asoguri chingara litukuria madaraka ya 53 me yegetigia Kenya ebunge abo machoge burabu kaunti ya Kisii. Okwana chinga kichio nigo mugabana Simbarati kuikiria ebekorwa achiskuru chakire chigosambwa asatebire ekio no kwirania ensemo ya magendro ichisemi mense ya Kenya maiga. Shule nyingi zinachomeka kwa sababu ya mitihani. Unaona mitihani imeanza kufanyika, watoto wako na wasiwasi. Wacha nikwambie, hata kama usipopita mtihani maisha inaendelea. Hawa walichoma shule ya utumishi wamekamatwa wote. Kwa hivyo story yao kwisha, hakuna shule wataenda. Chinga kicho ni mugabana arati nyakabuga kuburia abayibuli kwira chinga kichabo gukwandira bana babo igro yobya bwo kobeka anana maskani aschiskuru elio ukinie birengo bya chisemi. Kwa hivyo naomba tafadhali wazazi wote tuweke nidhamu kwa watoto wetu. Tafadhali tunaomba walimu wetu, ukiona kwamba kuna shida tuma mtoto aende aongee na mzazi wake. Na kubatikana na magendro anamona ye chipara ni ngomoskara tiarire ira yokwene kinga mashini chinye chanya koba chigo chanchiko konya korose chipara na boigo korinda anemono oboseria bwe chiparicho. I commend the Department of Infrastructure, Roads and Public Works for undertaking significant projects aligned with my manifesto
and the County Integrated Development Plan, CIDP. My administration recently acquired multi-million heavy road machineries, including excavators, graders, rollers. Today you have seen tippers have come in, and probably in another 2 weeks, the remaining tippers will be delivered. Engineers and other technical officers are already on the ground, while machinery is actively being deployed to open up and improve roads in all 45 wards. Tumeshirikiana na vyombo vyote vya madola kuhakikisha kwamba kuna amani. Amani kila mahali. Sio lazima kila mtu akubaliane na mimi. Na kubotikana kwa gachwa kwegituo gyo kurinda abarira nene mona buriri wa Ebola emergency ya Kenya nigo omokonyi wa mospika bwe county ya Kisii Moske Chako Bagaka arireira nako amerelia egetambukiro kyo asaburire serikali nigebwanita kwenekia ebitambukiro bya bwango asense ya Kenya eri gokonya bonsi bali bakonyora amako ao oburwaire mboro bwakire bokoro kwebora oburwaire obo bugatoka asakorokaga ari Kongo nande bugacha asakoroka Buganda tutaite kubolia president ya Kenya enjire bagotenga barento oburwaire obo Buganda borentuga ntuga kinto gotaka mwanje boigo. We want to ask the government of Kenya that it will not be proper. We can import so many other things. We can import tractors, we can import vehicles, but we cannot import what we call diseases. Nyasayo tuanchi ilo murero mbwanya kutacha Kenya se miaka yose kitoi bole tuwe. Te konya arekana. Bona bole ntuga yanga kwa baba soko ba kodreki. Ba te bire. Kwani bado turaba koroni tole gaki. Ndobwa chobo sobole bwaito. Kuripotiria Ensoko TV kurasigete kigagia ya Kenya imeya machoge barabwe county ya Kisii Chepethuel Machin. Ekerense ya Kenya yagendera guchingira litko linene ria Madaraka abamenyi korwa sensemo ya Kitutuma Sabi county ya Nyamira nigo basangirikana sigitwigie skuru ya secondary ya Sengera igotoka se wodi ya Mangai county iyo lioko ikirania litukeliga abo bisabali bagotinyo bolendi kurasi sub county ya Manga nigo babolia bananchi basire kisemi nabo igo baeneki ngokiane bali bikorwa abiri bikoirania obugima guchamaiga oigo nigo babolia abantu bonsi babe bagutwarana elinde bakole gusababwatirana elinde bakole obosalia asenseme yumulikito Vincent Monda na roboti orwe. Morning, sir. Morning. I have your permission to phone and match up the parenting website. Thank you. no mojega boigo oikerano amo nabanya Kenyero abagambi nabaiga ababisa nabalie bechisemi nabaiga balie bagutinyo borendi elio goikeraneri tukoto Kenyero wetenera na wesibora korase chinguru chintindi inse ya maoka y'abantu abarabu. Chikwaya amo n'abana b'esukuru bakwigora omuyego yo nigo baorokire ali amaya baegerete igoro y'elitukeli. In front of you are learners from Morocco Junior Secondary School, ready to present to you a poem entitled Kenya of Tomorrow. Title Kenya of Tomorrow. Today we stand with pride and joy, girls of Kenya strong. On this Madaraka Day we celebrate freedom, unity and where we belong. Happy Madaraka Day! Happy Madaraka Day! Kenya yetu, taifa letu, we rise together every day. Abara ibaika somo yegoyu nigo babwatukire uchumbe echo chirengete gokine chisemi nabo igo gotugitera elitomenya sobogimo buya Julius Kibutanoi no mwabisoli ogotuko ebikole byobusalia se sub county ya Manga. Tunaomba wasasi wasomeshe wanafunzi watoto wetu ndio wakisoma
inapunguza kasi yetu. Hakutakuwa na insecurity mingi, so kasi yetu itakuwa rahisi. Komenta nayo nigatebire mbagendete gutuke bikore bikirwa semesa yabo igoro yekegorie geke kwerusio bugima na boigo bikore binde byobo ibi. Suicide cases zimeanza kuongezeka. Hatujajua ni sababu gani, but bado tunafanya uchunguzi tujue ni nini inafanya watu wetu hasa youth wana usika sana kwa maneno ya suicide. Yapo pia mambo ya fraud, M-Pesa fraud. Tunahimiza wananchi wetu tukufu ya kwamba PIN yako ni siri yako. Mtu asikuja akikudanganya akituambia atasaidia sisi simu yako. Omo OCPD we sub county ya Manga Christina Maya nigaragire bororo ebikore by'abana abanyaruka gutachironse asarure gekurogo cha sabaiboli bairege tambukero buya gyokolenda abana babo. Wazazi tumeachilia watoto wetu, huwa tujui watoto wasichana wanaenda wapi wakitoka kwa nyumba. Kwa nini hamchungi watoto? Chungeni watoto, mtoto msichana akitoka kwa nyumba ujue ameenda wapi. Esther Ojwangi no mokomanda bw'abanyanyimbo kuri sub county ya Manga nigagosegeto kubwaterana gati y'abananchi nabo igabo bisabo borendi ase sub county iyo nabo igobakeania marwa ayire temeria senseme iyo. Tafadhalini wananchi watukufu, tunawaheshimu na tunawaenzi. Kwa usalama nyinyi na sisi tukishikana mikono, nchi yetu ya Manga itakuwa sawa. Itakuwa bila matatizo. Nikizingatia mambo ya pombe na illicit brew na drugs. Tafadhalini, nyinyi wenyewe mnajua mahali penye ziko. Na with your volunteered information, automatically tutajaribu juu chini tufanye nini? Tupunguze. Moto yo samaro potiro morayo monene bw'insomuske William Ruto omwabisa kuru abisi ya county commissioner county Nyamira Gideon Maina nigaburiri abantu tibeirana na kolende babeko mu kiasekeria gake bagokora. Utaweza zalisha mali ukiwa hapa tu Sekela. Popote ulipo, usijidharau. Na usidharau chenye uko nacho. Anza kwa hiyo ya chini kama yenye amesema mawe ya nyota. Youth whatever opportunities and whatever hiyo. Tuseme uko na 10,000. Nunua buzi wawili ama moja. Sasa kutoka hapo wewe utakuwa mfugaji. Na baadaye utakuwa na wengi. Ensoko TV Korosengera Manga imeya kitutu masaba county ya Nyamira Nchengor kwa Vincent Monda. Tinga kecho boigo moyigo yoni goikirani wasi sub county ya Nyamira South ase o ikiranwa no mokonyi wo commissioner Florence Obunga hama no mobunga West Mugrango Stephen Mugaka ase skuru yoboroso ya Nyamutwerekom aiga ko bomo babirabo mbaigirira obya we serikali yo Moske William Ruto ase ikiranire Nyamira nego mobunge Steve Mugaka kerekia sabira bagusi ko koboke serikali ase ntunda ya kabere ase boigo habuli abanyamira besoke heli bachikobwatuka amaoni abo igoro yo muswada w'ikibesa wo mwako yego mulkito Stephen Nyariki Mbunde na roboti yorwe Ekerensi ngima ya chengira litikoria madaraka litikoria rero nigo boigo ase sub county ya Nyamira South yatwara moyega kamuno yuo aso moyega yukiranwa no mubungo West Mugrango Moske wakire Stephen Mugaka nakorawa na boigo mokonyi bo commissioner ase sub county yuenge Moske Florence Obunga ko mo bagendere gwakireko ke serikali ya RBC na monogati ya magendero ya Nyareko bagikirania ase bunge ya West Mugrango. Hii tumefikisha pesa mpya zaidi ya shilingi bilioni 8. Personal target mimi nimejituma kuleta West Mugrango ni pesa zinazozidi bilioni 10.5. I am targeting new money for West Mugrango in excess of 10.5 billion. Alishinda kura akakuwa rais wa Kenya. Na vile nilifanya na Gesami ndio ninafanya saa hii na William Ruto, na mtambua kama rais wa Kenya. Yeye aendelee kutufanyia maendeleo na enda alibuo ye ongo suguru ekerongo nyore tirisa igoire igongo soero na teba ngipara onye no murangu gongo soero na teba ingestima inga amarimu amarube abarimu bari kwe kwa metengangusi igombu yande gusimbu bindi
use ongo chagutika kogendo ngase kogendo Museveni uso Tanzania ngaguliro bali omwali mukorwa Tanzania ngewe para korwa use Museveni yoranga estima bagokwana ase skuru ya Nyamwetreko nigo mujumbo West Mogrango Moske Stephen Mugaka agendere kwerera muroberi obekirwe hanene mona ase chipara chiskuru na magendero ase bunge yo tebirena nonye twaya eteire esekogeire bunekogeire igo teneine kwakeranya sao nenga miyamono na constituency ya West Mogrango jana konyora magenderero anda mujumbo ndebwezi una amagendero twanyolire ase myakenye enena akolire gasi in West Mogrango akeranya sai na mnyama. Na bado nataka kusimama hapa kuwatangazia kuwa budget ya mwisho ya kipindi hiki mlinichagua, hiyo budget inaletwa wiki ijayo kule bunge. Na hapo ndio hakuna onso gotete imitu milibitigarete na itutogokole na tubalirunga ubuno bujumbe gusino Nigo Mugaka nigagendere goteba ng'ahanere buyo mugusi gotena no Moske William Samoei Ruto aso kwendra kotena nere na gotamwakira riogi eriyo amagendero hanyare ko bagagoitororwa gocha ase ebunge ya West Mogrango timatarie tarikenya egotoka igo bali bakungaina abantu baitu bagusi ingoanse kworokia madharau eserikali ere obisi nonyenya saa igagoteba sika bali bachorire lakini sikerete njakero muntu tuchorire nere omweshimiwa Matwera igo tugutarakomo omweshimiwa Emosnyeribo inchira atarako magachakanyanga kerara nyanje ababwairire nahine nabo tokore gasi komo lakini tigara ndosuri nyegitari yero tiko mwaibaka n'abantu ba West Mogrango tuna abantu abangaini headquarters ye county noira esauli omugabana atorale irokoboko kube obokonyi bwaito igobora aruoka ase president yense aleta 1 billion nyegitari ye gabana agete kubeka chibe sororo atoletra chibese chielami atoletra chibese chestima nchabu nonte gitatura siongoroka igobora tiri ekurambura nesiriga kio kero montari akora no makie kweyai ekura ewa kunomonwa Tiben Nyarike Mbonde Ensoko TV Nyamwetreko West Mogrango he county ya Nyamira. Umujumbe webunge Kitutu Masaba me county ya Nyamira Cliff Gesairo Mbane nigo litkolia lero agendera kuigora amagendero ayo abeire kagoikirania ase bunge yo unenchereyemo yo kogendera wonchurilia amagima y'abananchi nabo igogokinia ebirengo byamagacho ase chiskuru che serikali ukwanira umusangirekano munene mono bw'abananchi chinga kicho kuigora ebirasi amona magendera nde yengencho mono ase skuru y'oboroso ya Kiogutwa SDA meya ward ya Manga skuru y'oboroso ya Nyaibasa meya ward ya Gachuba nabo yuge skuru y'oboroso ya Liomoro meya ward ya Kemera nigo mujumbe Gisaira mu cyabamerere baye bage siasa abagendete kubwatuka propaganda kitali chindonge kubwatakana n'amagendero ayagendete goikiraniwa obono igo mulkito Stephen Nyarike Mbonde noroboturu Nenjere moyo kwendera gotingia masomo anene mono ase bunge ya Kitutu Masaba igo mujumbe bororo Moske Craifo Mbana Gisairo ritkoria rero aigora ibirasi ase eskuru ya Kiogutwa SDA yogotoke ward ya Manga abayigo ase skuru ya Nyaibasa yogotoka ase ward ya Gachuba ase boigo aigora eskuru ya Liomoro imeye ward ya Kemera munenjere moyo kwenekinga bagetutu ngo beka barebosio amagendero anene mono asobwa gachibwe birasi mabere mukombe sama ningeomba mugendere kutubika sama sabo bakatutabuki samari abagote abenyongo ke batekera mugani nyongo ite atekeri to sabe ni otubika sama sabo nyasa tutangane tugakorere munokubani kwaeko twaroshi bibirasi biyaga bibirasi bibwate tiles lockers
chairs, a ceiling, a whiteboard, ebirasi. Kao kwana kerekio moske Clive Ombanagisairo igekerekio atuguteire chinguma chiria bamereri baye babire bakubeka bosio nga nigo ataraikirani buya asensemo ye pasari abaiga magendero aho igento abamotiri na kweranga igebunge ya tutuma saba ya nyora magendero amanke kubwatekana no goswa kwa ya BC transparency mo baza kutegera propaganda nagisero keiri pasari kana motebi ayenziro kwa kanyorire kuno ndusiri 0 mpaka 3 no kuna okay 0 to 3 oso mwana secondary 0 to 4 omwana we college 0 to 5 omwana we university kuno kuna kwa okay kwa karanti kana talibo ekyagera abantu baigweti buya kero mutaka konyore besa aba tagete bakebanyore eyende abantu banangeri gutera iche ebesa ino amagendero basaris eyera teromwachire ngondora kamusara karikane na kungu munchaiga mara na ino makimoko chinga kiechecho nigo mojumbe Clive Ombanagisairo hatebire nga nerebiyo mugusi atena Dr. Fred Okengo Matiang'i bari abagosugunana igoti ya Dr. Fred Okengo Matiang'i nerebiyo batige iriyo kwenekinga obochori boracheko babo korekana so mwaka 2027 mbochikobeka baraya baya abisi bachire gutebera ngo endeke bachikuryo sora bera ndui banya kwera nana mukamato hakuna maziwa ebirasi ebinara osiria ng'ombe nane duka nimepewa pesa ya wananchi bali baba tane ng'ombe babo kama ababo toraigo na jebesa ya inuwa yibe nichega amatebi nagenda State House kwa kunde birasi bitano remerege echiche birasi bibere ngego ihondo kurwani Matiang'i ngane ng'ombe kama kimo chako kimoto nande muno mugusi tutasimama pamoja asensemo y'abamenyi bebunge yo nigo boigo bagendere kumwakire koko omujumbo yobogetutu Wasiobo bachori bo mwaka 2027 nigo mojumbo tutuma sabu moske Clive Ombanagisairo agendere kobeke segetonga nerebya omugusi asoye nyomba yo mugusi anemono ase chama ya Jubilee eriyo komosira Dr. Fred Matiang'i korwa ase skuru ya Kyoguto yegotoka se wodi ya Mangase bunge ya tutuma sabu ime county ya Nyamira ingo reporter ya Nsoko TV letera Nyariki Steven Embonde Nonya maiga ya bananchi egemie kwamiriria serikali kigambiro gutuguterare emeroberie serikali yokobwatirana na USA kobeki getuo Kenya kyabaroire ba Ebola nigo moroberie yo ikiranigwe nigo yirira abamenyi bensemo ya Nanyuki ime county ya Laikipia gokorukorobekana maiga yegetuo kyokobekwa asichinsemecho nonya nabo nigo bairira obwoba bwabo asogwateka kuboroire bwa Ebola asabaine kya Kenya tibwati bwa gukurwania maroire ao Bogi go chini kwa matoni huko. Bogi yenyewe imepitisha. Kuna wenye wametoka hapa tu saa hii. Bogi yenyewe inaingia saa hii. Bogi yenyewe
Mwancho mulia wikiraga abuno ngwikira omweli obo kumulikira amang'ana maya enseyemo kulende toskale ngo gutigana roboti ruabene